Stigli smo u taj Alghero, ovdje na Sardiniju i moram da rečem da ovi Sardi baš i nijesu nešto što se tiče turizma. Ovdje smo u taj hotel San Marco, kako da vam rečem, nije to avala, a nije ni Splendid. Vidite, ovdje sede neki Holandjani, neki Kanadjani, imena i ne znam. Ja volim kad dođem da se zna gdje sedi Božo, gdje sedi Pero, gdje si što ima, jesi bio na Top Hill sinoć, sve te stvari, to je važno za turizam, znate. Drugo, vidi, na samu plažu, gdje je ovdje magistrala, gdje je 800 stepenica, da se penješ, da zatežeš gluteuse, razumiješ? I konačno, to je taj Alghero, taj stari grad, to je 20 minuta. Ja sam navika da samo prođem kroz vrata i da sam ja u stari grad. Kupim parče pice, za mene, za moju dragu, razumiješ? To su prave stvari, a ne ovo stari grad, mora da večeraš, jedeš školjke, čuda, te košta, 50 eura, 60 eura, zavisi. Ajde, do sljedećeg javljanja.